Саламатсыздарбы, урматтуу кайрымдуу кыргыз элим. Биз Нурлан экөөбүз 5 балалуу болдук эде. Ошол рак оорусуна кабылып калып, кандын рагына срочно Индиядан операция жасаш керек болуп атат. Ошого биз $60,000 муктаж болуп, сиздерден жардам сурайбыз. Кайрымдуу элим, жардамыңыздарды аябаңыздар. Ömür bağıtım tapmay izlep kuyup cansam da Ömür tağdırda can ürüp men öngden assam da Ömür Assalamualaikum Kırgız elim, hurmatlı Kırgız elim, Nurlan menin oğlum 1985-yılı tuğulgan. Şu kan oorusuna kavulup kalıp 5 balası var. Hazır oğul balısada Indiyaga var, Çeçen'e alıp geliş gerek eken $60,000 akça gerek bolup atat, özürdün kolu jetpey atat, ошондо кайрымдуулук Кыргыз элинен кайрымдуулук суруп жардам сурап атам. Өзүм 69 жашта, мен сиздерден сураныч ошо колуңуздардан келген 5 тиын 10 тиын болсо ham көпчүлүк неме болсо көл болот экен. Сиздерден жардам сурап атабыз. Колуңуздардан келген жардамыңыздарды аябайт деп ишенип атабыз. Vakıttı azap candap düşük tartsam da Men seni suyam ömür Men seni suyam ömür Assalamualaikum kayrımdуу Kırgız elim. Biz sizlerden kayrımdılık surap atabız. Chet elde işlep atkан uul kızlarыбыз, bizdin uul Ayaş uluğubuz, Şanayip Nurlan şu rak oorusuna çaldırıp kalıp $60,000 gerek bolup atat. Ошону sizlerden jardam surap atabız. Bul uulubuz 1985-yılı tuğulgan, Alay rayonunun Çitala айылында 85 жылкы балдар угубастан арам, ошолорго кайдыгерлик кылып ушул балабызга жардам берип коюңуздарды суранабыз. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Allah subhanahu wa ta'ala barımızın tileklerimizi kabul kılsın. Жақшыға шерік, жамандан алыс кылсын. Оғас, оматтайбас талай берсин. Құдай Жаз гүлүндө гүлдөп турсун ар бир күнүң, 5 күндүк бул кыска өмүрдө ойноп күлгүн. Өмүр бизден өтүп кетсе кайра